Kejantia National Council JNC ni penman goya yaki wasendan. They will like tia si yung krekam Kejantia Hills Autonomous District Council wa em hayam siang juai. Ini yaki ke JNC to hadrong idua pengkrekam yakitin penar wa ikayi ki barjala hagi R district kita ke East West Jantia. Neliang Presiden Gesang usambor milengdo desnyau kiau yagum krek council percaya ya ikayi daki barjala kamju ipenem kam yakitin penar wat hanlada timit yaki dak wada thok la. Dong wajah is Jantia da bon sedugi ki ikan gidukan dukudok yang gibarjala wai hanla dadawa na JHADC lai kan rek ko yakin gidukan. Dadawa la OM ka dorbal wa kerpang hadrong gini gimat. Adin wada kebaya ki kentin ban JHADC demi UCEM wa UJPT CEM yaw iklam dai wa ongwa ini wan penman ki kesain da pentut ko yagi buru kamjo ki wa krek. Wa arwan da pai cha UCEM. Agawa hejing itu wa kejing yolat yang kibar kejing karo yang keni ke kamai keji yang kibar jelah po keni ke ri Jantia ko maya ke yang i. Khamtam la da kharun bi chetai po East Jantia Hill District. Yuna kawi kesengi nang mi nang karoi ki dukan yang kibar jelah. Da keni himan ga ke wakta ya ka menret ke paten yang ke ri Jantia ko maya ke yang i. Khamtam hakam kini kipor wa ki kon konro. Em dia pergi ke jing kerduk kam kerduk jam ke wakro bha. Ne bha la da cika itu aki kira sarkar la ka mumi uman. Hamre la da pai caki business caki khayi khaba kam kidai dukan da dukdo la yoi da dap saki bar jalla. Dei kam ke sen da thoi caka JHADC wo khnra ya ka trading license yang kini ki bar jalla ki em ha keleng ke Jantia. Hamre hedon ne singim puyo ai ke jubab. Tak kau ar kejing tok kau ada boy tok kejing tok wak keten penar. Ne pak kamu de TV house ne mar hajar ar kubi. Ka JHADC de pas go ya ka resolution. Wa o timit no ya ki dak tok Jantia. Wat ya kini ki dak tok de publish de penmit lah ka Meghalaya Kazat. Andre ka wa snaw si ong wa don ne ke singim pam pengkrak kam ya kini ka resolution. Ide boy la kejing dawa ka JHADC wo penman sakabi ka special session. Kejing itu wa open man no ya kiten penar untuk de dokam kiten ki wa hoy kelam po ka JHADC re penman ki da ka official sendon baru penam kam la ki dak thok Jantia lengba ki department ki wa pair yang ka JHADC ta kini hi to ka dawba ka wa penman ni kam ka JNC wa wan penman ya kini ka jingi ki wa jai hani hikmat office yang ka JHADC ya kini ka jingi ki da penman ni ka surprise le nek wa sendet Lepas kenang yo kursutia memban ini yo penrem lene yo penmi kenu kejing kelumat. Andai kau dan kejing temu tak wo kursutia ya ka JHADC. Ne benta kejing mentoy. Ne benta uman sekep no kata kanong yeda. Ye kirit pai. Na kini ki hapai ki wan terlep na ki tuan ki state. Kini tak kadau ba ko peman ikam ke JNC wo mi cekmat. Wo peman ya kini kejing ki ko jai. Kini tak kompos yang berhasil. So di stop di stop di ya kami. Kecek teman kuda ini drop ini ke masyarakat. Kuda ini dia buruk itu. Itu untuk pulang ke dia. Orang yang lama tidak. Tang lecture ini ada aplikasi dah awi. Diskon. Sepun kuda ini sesampai ini dah tetap kuda. Ambo ada sampai. Kat kuda yo. Dengan cara jalur gini gua up. Lecih gitu siap. Yang apa? Ini pulang kilometer. So ini YWM ini kamu kena. Imam wan ini wa u ya penyubor wa kinang nikmat yo ibu rami ya kesur ke yang pajba da pengkubor lipi kan iwani pengkemo dan hi ukur sutia dan hi i rasa cisen kerpadi ya ka JHADC wa u krek ya ki kam piang pi rengkat di keralang dan penuh kejing MKM i kam kisen bahalang la kulai mani wa hikmat wa keralang wa ka JHADC da kamu duduk sedang i kuat peman ya kini ka jingi ki ke yang i kam ka dak kecin dan hi upun kemo le ne upun kursutia i upun kut na i ya kini ke jingi lang ka yang i ta sachi sen e ku blai pi ki dikot wa kinong ilam yang ka JNC wada penyus ket pi kita ke mensen wa MP ke jing ba klik na benta ke ri Jantia ka yang i ta kam wada iklam i wa di petisi am wa ta i na yang ka sen la ta kerpat ge i wo e yang ka reminder ha jing ito wa ki memorandum ki yang i dengan skemi apa ke jing akmat ma emu CM buram yang i ini hari ni kita yau ki wada wan ya lese wada ami ya kata ke jing iklam
Ni pak kenu ke jing dawahi uman go ko job man da em ke jing kelam hatrong kemet. Man da em ke jing rai na kemet lang ba ke jing ikra lang na do ke district council haduk ki bor chunang te kerpa de pi ki nong ilam yang kerjaan sila wo ikra lang pi wo i kam ki nong ilam knang wo ke ni ke jing dawa ke yong i ke jing angnot ke yong i uman go ko job te do ni kin ten ki wa khajak ke jing ki un ni ke singi de ku ko ku ble chi bon che jar ngo